Bula. Go minuni maragaraki ang hotel tak na forang ng Bula FM naman 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Nisa ambul vinaka. Sai koe ongo na Vakaleleka ni nonda itukutu koe na mbungi endindai. E sabu e dhuriti koe na ngauno koe bidha wata na mata ve vangangai, membaleta na kisi ni nonda Vakalolo mata ke vana ngoni buli my Queen Victoria School. E kila kasa mitaki ni tukuni verato na va na ngoni buli merto lubata na nonda to isulu karala umoku laku wata na kena mboroi na rokete e ngunsunra kena nonda ya tambu. E bwa mbauti ni vei kaongo e maiado e na kena sianga ni bwa muri na lao ni korni buli. Vei bwa numi na minista ni buli o Rosie Akbar ni na sianga ni tori bwa maamanda na matangali kisi bwa kaongo. Erto usaba ka dhengui bwa wawa toka e vale na vanangas ni buli kena iliulu ni korni buli kanise bwa dhanga utiko na kena vei vangangai. E kili kasa mitaki ni maiado na vei kaongo e na singa moniti. Wakadanga utale tonga e na ngaunongo na bebanganga ni tambana ni obisa kena matambosi ni kena valataki nandondonu ni tamata ya andua. E sa dakadaka sartiku baka ukou na tambana ni Biosecurity Authority of Fiji e na kena sanga ime kaku ni ndeo mai kina nanda panua na mate kabalengaira na buaka sa ikoa na African Swine Fever. E pakarita ko Suren Pratap na buni lewa wakatawa e na tambana ni Biosecurity ni buaka endo na kaka na tali itaki ena nonda panua kababuri labo telanga kana rawa ni voilengai na be kaunguri ke ado mai na nonda panua na mate ongo e ka Pratap ni sabo lebutaki na ravi ena be durdur ni panua membaleta na tikino ongo e sa dada babole tal tingan ke na ministry ni titei ene tubu ni be bagarara mataki ki beir nanda ususu buaka ena be seviti. Era marutanga na vitu na bubale na rikoso ono mai kandabu na nonra mai dhingoma na kini nonra vale vou e na singa e na noa. Na vitu na bubale e matei ni wasiwase era tokitaki ki na vanua dhere membaleta na ririko ni nraki peisau ki na tumbu ni alal ni wai. E pakarita ko tebi tambola entua nangasi ni koro ni marauta isar Vakalevu ni tubu-tubongo kakauta mai na pakadhengu ki beira. E pakarita ko Prime Minister Borenge Mbani Marama ni ongo e tiki ni tubu-tubu ni mate ni tu e na nontanga rau ni naleo ni vonua mai na rebu-rebu ni nraki veisau ke na bimbi ni dhungeni ni dhakadhaka ni tiko binaka. E pakangataki rauta ni $2.2 milioni ki ni tubu-tubu ongo e na beito koni ni mate ni tu matambosi ni European Union ke ina giz. Kina gitu, endo na to mundrendre to ka erto sa ambiu kina na timi ni Fijiana kina soto-soto ni buru-bura veir na marama ena mbaki mayongo. May da bekir na Vakaleleka no ande tuku-tuku sa na kena ikuri e rauno na 7 stiseni no Radio Fiji 1 kina Bula FM. Ni bakading binaka. Toka leo na sere so na Bula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR.